السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي قهدارا روجا كي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دنوا مجلسة قدارونشتيا أصحابي بيج دورا وينا صحابك سؤالك اللي دكا دجا يا رسول الله مؤمن ترسو كار هيا يعني يبرتسا دجا بالي دبا مؤمن برتسا يعني مؤمن يترسيا دبا مؤمن بترسا هبا دبا جا مؤمن جمري دبا جبالي مؤمن جمريش دبا إنسانك مؤمن با فقط جمري با إنسان وصاج دبا دجا يا رسول الله مؤمن درو كر دبا يعني مؤمن درو دكا رسول أكرم عليه الصلاة والسلام جا نخير كسم لك لا مؤمن درو ناكا درو نشأني مؤمنية بلوي مؤمن درو زعب دوري هبن إنسانك دما إيمان خدي والرسول يبينا چه فعلی دکه برا بکه کسن لک لگره دروانه که چونکه درو دجمن خدا جل جلاله بروی تشتا درو تشتا افترا تشتا نبوی گوتن نشأن مؤمنایه نشأن باورمندایه انسان باوریا خدا بینه گره دروانه که راست خبر ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه انسانک راست خبر ده راست خبر ده راست خبر ده او راستي ويدبا هدايتي او هدايت ويدبا جنتي دبا ريال راست ويدبا جنتي انسانك دراودك او دراو ويدبا تشتا نباش فجوري گناهي او گناه ويدبا دخل نبا آگردا بروي جرا ام راست بن جرا ام راست خبردن جرا ام بنا حوال راستي حوال راستا بروي خدای تعالى جل جلاله كلام تميز يا راست دوي مدرخه منجرين جمكذبينا او الدروادكن خدای حفظ ما درو كرابك از حمية امانات خدای دكم. السلام عليكم ورحمة الله.